Unsay buhaton nato sa pagtak-op sa tuig 2024 o pag-welcome sa 2025? Una, kaninyong gibuhat. This is a very right thing to do. Una, motambong sa santos nga misa. Ikaduha, mag-ampo og mamalandong. Tanawa ang grasya sa Dios sugod sa una, no? Pag sugod ninyo January 1, 2024 hangtod karon, try to list down daghan na gyud sa imong grasya. Bisan kag di ka magsuot og polka dots, bisan dili ka magpalit og prutas. Kay kung tanan gud magpalit og prutas, kung swerte-swerte, kung mao na atong gituuhan, uy mamalit tag prutas, uy daghanon nato. Unya kung mamalit ta daghang grasya tungod sa prutas, ang tanan mamalit og grasya, o kitang tanan asinso tang tanan. Kung sa may dagway Pilipinas ron, asinso tungod sa prutas. Wa man lagi, ut-ut naman lagi kayo. Luoy kaayong Pilipinas. Kaya naman, kusog magkaayo ta magtuo-tuo. Ano good? Again, mga kaigsuonan, just believe in God's miracle. Ay isang